Nandi kwegitara mbere Kenya gakungwira ntuko ya katiba nabone nyuma ya Rais William Ruto gwekira kirore na gutua tariki 47 ya ntuko ya katiba roro nende no katiba ya Kenya 2010 ikethire kinya miaka 15 kuma yekirwa kirore ni mututigi Rais Moi Kibaki na kwethire tenende negeria ria kugarura katiba ino manto ya tithirite kinya naila akenya bamone ndia mona bo kinyane kubethirite bakiuga katiba ni retete ugaruku Kenya ende ne bakwenda kinya ethira nende kibithairwa ugaruku kiri chunchi bimone ni kumanya bonu kionende utuko bwerwetu kuria kithira kwikyo ringenda nende kithira kyalo ki katiba ya Kenya bura nende kithirite kanore ya Kenya bethirite bakende githakya yethira kibithairwa maugaruku na bonende ntuketha tukela kya kinyande ni ore katiba ya Kenya kwithira ikongwaira miaka 15 no bororo bwerwa nende kindeto chauru daimo hiya moyara tukubanganitia kindeto chetu Yara tu kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akariba chogoria kuteta ni damira ya kikaboi bakiwa ni ogwati kirebo na kinyakirerera Akariba Meru kuruta maoni ya kurure miaka 15 ya katiba bamaba kiendekethi chunchi mwanya kugarurwa Katiba ya Kenya ya 2020 igakinya miaka 15 na Rais Gutuntuko ya kumilikanaga na thirikari kwambiria mubango yo kumunta ngambe ngirimana ya ili ya 80 nchachamo ene amiru Mono yetu amadithi ya urobora inu Maureen kiremina ngeto Phineas imana nandato chawiru thaimo ikambiria dai chuchongwa Munene wa Ritungwinde ni obichi ya ngabana county ne ya Meru Daitari Julius Bijewe na kanukiti miariere kugati ngabana mutumantu edingia nethirite nende akiuna wadho kiri wande kaninde ni ya county u akiaronero TV Dr. Bijewe ariugabara batari kiri tibia mabisa banene kiri ndo angi mwanya tia county nikabatari tamabisa bakugwatira mbere ya mbundi ya wande kani kuthondekwa Bijewe kaitene ukauna rombete ninde thirikainene itikacheretherie mbecha cha county kenda kumbithia uritungwe muthuri murioki na utwambirie chio Governor Meru Reverend Mutimantu ithinke nombete kuthithia ugaruruku kimbabisa nene bathirikari we mbarana ndio mbete kuthura anjire kugwatira dikenda bamba kutho bagetera mbundi wandikani ithweke barikithia ujo nandi ndikulingana mutongire wandikwa obisine bwa governor kwenda kwira gavana ni bwega sana nonto tukoinya ithirina arikirie kuthithia changes kithirikari yawe ya county nonto bwa efficiency naomba kwithira gitara chief officers then all the departments in acting capacity wetete maybe mbundi kwija na reorganization kawaida ndene ya thirikari na kuruki kwithira guti sub county for that matter constituency uteatira litere muntu amna bobu Dr. Bijewe agwetana ndi mabisa baba benarudha rugwitana mbere gwitangugi na gutigira budget nandi ekwetho kyagirithura kubati na governor was very clear kiwera mandu ya efficiency na gwerigira nandi wambiria kuthithia work plans na rwero munora kumbikana nonto budget ni yakurukirwe kenda nyuma ya kuthithia work plans then na with the new procurement system ili already team procurement imbeta kwithira training kenda manto ya kolondi kugichionde ne systems chumba kwithira kithirikana rwiro
so that twetangugine for all the departments across the board. Akiromba thirikari nene gutigira ni kurekeria mbeca thika cia matura kuri o nikenda gutigira witi na mbere bukuonekana gutena gucererwa. So control on budget inyoe tukumuria tibwite gutundile nonto atucherithiria, then it means tuweta mwisho ni kuja kwa tuna pending bills na ichi iranga na mutuma kwenda buru gutwika pending bills ikonyora kumbekana na preferable nya kuthira kabisa nonto bila mbecha jeu itege pending bills we kuthiruka kiriwa na inchi ya Meru, then you know that yukiria uchumi bwetu na watwika nto bonde bena mbecha mukone na committee nionera atariro ya pending bills na ya nenkero very clear mandate and the guidelines kwithira bambirie ngugi ya ontariki mweri jwa kenda na bamiriki na mweri jumwe utaga pending bills kwitangira undi ne kuona nguni eritirwe bwega to what standards were the documents there na kenda bionde birio then kenda yumba kwithira yumba for factandi the budget for payment yumba kwithira ikiriwa Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiriro Kangangi. Ngene kunati akariba kaboi wandi ni achogoria ndipo kudeta ni siwe jira ya gikuntu kona nendi ni ugwati pone ne kiribo na rera pero kinyanyuma ya damu kwidire yako abatari wa ndakana kwewa net cherwa irura rutuhite mpanga kiribo akariba bariyo ni bekiri kinyawira ne bwagwa kirwa damu ya ruiro tumira no kinyabonende bira ne butakinyanira Martin Mugambi katwentetoi nyuma ya matheta ma kariba mbari cia kabui atori basiwenji achogoria aira yarugurirwe indagitari William Ruto mutongoru wa mugongo akamiti begie ruje na siwenji bathirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bekinyitie mbari no cia kabui kuthikiria kiroro gia atori twagite ukuntu kwa muntu maratu wa mbere kumenya thina yujia Rwagi na Muruke kiajire kwina ntubale irwe mbeca batari bajionde kia ithatu kwina roji rwa baterie gwikirwa na tirwikire imo ntuma monde bionde biratinda kurua umre bocokirio bio na tumia atwiganirite batongoretwe NMC wa Kworoto Zakari Njagiura no agwenkinya mukariri igite wa kamiti no baugite bagatigira kiriro kionthe gia kariba mbari no cia kabui gikwigwika na gigukinyara kibatiri Rwagi rurengibite nuntu gutirai na flow ya runji Rwagi rujiaranagira bantu bonde bari okethera kwina runji tutaga stagnant murandi utacha nuntu akuthinia antu akabui yajiria nigenda antu akabui meke atia mateve kana njira imwe kana iria ingi tisa sawa kuringana na kariba basiwenjie ni akabui itaretwa na ruji neti na nkinya mawega mangi kithumba gwatabura beranite iragio nkabondie no asiwenji watwikite mtondo ariga no maka gaita atia agakundwa runji jari mbe jiraini jiri ijaraini ya siwenji mwena omwe nere ngi atu ijere mwena ongi ya runji ira ya maketwe ya runji ona mwanga daikeno runji ruteja batonyire runji laini yae ya siwenji nkulombaga thirikari kuma ndakingeno tutekerwe kaire tukalewa netoliwe immediately effect nebu nkulombaga ogu kuringana na kamiti babaike mako kinene kuona mukandarathi wa siwenjie ni akabui aririkana na rikitia wira na tigogu guchaina satibikitia kurikia wira indi kuriunga maturani wa na mubereki urori agakabui utio na ntanti ya ruji roje lo utori tugakundwa nitukuromba injinia Mwaniki through tana batukundia roje nuntu yari promise na chifu ali ane muira yari promise ya kenda twitikireria siwenjie na twaiba kundwa roje na roje roto nyunyaga ni roje rotero theru kogu tweterete tinde kunywa roje rotheru thia baugite mbwigururi rugutigira mawira ne marabane nkeretwe kenda betigiria siwenjie no magukinya na tigogu kenda baumba kwithirwa bagitethekana mawega mama jireta madondekwa ula aeto contract ile jira kolekia ngugi ae maragita magicoka madire makiomoraga barabara angatetie tore jari twagwatanire nikenda tukura kare twana bikibiki jona gakuthiirira neto atere twana ruru akonywa twara rutigere twe keirogo netugwatire twetwa roje twana rwa konywa roderu tonya roje roderu ona ne ombati no turija tukagura ndo ajamarie juje uri dibitare utari dibitare kunda ndawa ajamarie nombi
Kiripotera ndeto cia Weru kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Katiba ya Kenya ikinyĩtie miaka 15 mwaka yo wa kariba Meru baingi ni bakona nende kwene itumi kia kugarura ya moya manto yara bakona neteka ya kwethira kinyila kia Kenya mamona bone ndi akariba ni bagukenera moya redriti ya kiana kena katiba yare okyoto kyo muntu kinya kwethira ni bakona tekadirikare magita kwa magita etikudingatira ontobo mudir murioki wanigioto kuma no dimenti nara nitena kari bagisio kena totumira ripoti. Mthenya rujuka gitekara kwirigiru kuongera miaka 15 ni matuko watakatiba njeru na ndia kali mwanya ndene county Meru mana tongeria ibaitete ukebao kiri maweka jaria bakona katiba njeru mbite kwithwe kireta kiri mandoja decisions cha Kenya na the decisions ichere decentralized and baba inge ibedero mono by participate kiri decision making ire affect our nation right chianto ichiona netie anto baki enjoy their rights more than it was before. Kenya tuwategera njusi mantoja the JNC factor ukaja kugwatwa 24 hours no bwiri kwithira bunga gikethwa ete ukinya weekend kana ete kwa weekend kana ete kwa public holiday within 24 hours no bwiri kwithirwa ukurekwa kana oikwa kotini na ukigwatwa no bwiri kwithirwa imbio gwatirwa ingi ikwithirwa wina right tia ugo tia kwaria amana bubu miaka 15 no bakona ti kwina mainya jati kithirikari nene jaja birikuja kwina ma kithirikari cha county nikenda kwagirithia witingo ngoroki totiga resources inge mono na national government. This is the high time to buri utegera tukona tutoti kwa kina 15% ya kina Meru kana Kenya kulingana na counties winge itobori kwethera at least twekinya ya 35% ikomba kwethera Kenya counties na 85% I mean 65% no ikomba kwethera noti kwa national government na ala education roji na housing biyo ni into bia ni ikatiba bia roje antu bamwe ibethara batenaru na education no kuona kinya capitation ni kureta thina health no kuona turiro turi ketheia sha antu aure ameri ithatu mweri jumu orare agachiringi magana thatu kerwo ore mwaka ngiri ithatu na magana atantatu kaya kuindiraga ja thatu utiro umbo kinya mpomba kwithwa nkiona ngiri ithatu na magana atantatu indamna bu pakatha bena mendekithia jaba konda jaito kikatibeji mono kimando jagiotongeria ni ndenda muno tunyinya members of parliament anto atuithira twina bara 290 na tujoka tuithira twina senate niyo ina bayo 47 baikiro bara be nominated tugakinya 60 nimpenda tuithira twina parliament imwe ake na ithirwa ina ekuru 47 na kuru 47 alafu ichoka na ndike thire kongerwa yongerwa na ndiba special groups kadhaija antu barabe na mawathe kongerwa mtu mwe kongerwa mbuge mwe wa youth kongerwa unge mwe ekuru kwa tijena ta wakarigere ore to te kuringa kurere promulgation 2010 Meru North ya scrapped off na kana ira to Nyambene ya scrapped off na thai turinge ko thatu ejivuniaga Meru ati naruo to na kinya county inge pande ire Nyambene kenda tumba kwithira at least devolution no komba kinya ki mwananchi ninge kwenda kuria senator wetu Meru na ike petition yu tuone 2010 egitareu na ta ina Meru North yetire ina Nyambene yetire kwina fund je gutetheria muno ana skuru ituiga kwina women fund ituiga kwina constituency fund ituiga kwina presidential fund on education ituiga kwina inya women lab ina na ibadho nyobe na fund cia gutetheria communities onde enda sanje kusuggest ya tretho ore antu baba inge bakuga in Kenya itobwirite gwikira mbecha ichionde kiondone kimwe Muthuri Murioki Boro TV mutiro kangangi na kile manzo yege katiba ni ati magiria ya kwalula katiba yarmetere girere BBI redirector kwa tombao ni Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga na ringi nirone ndia mutungiri wa kiama kya Third Alliance wakili Ekuru Aukota katiba ya 2010 ndege kinyamiaka 15 mweri yo kwena kinya ichunje bya katiba ene ndi vitali kidwa kiro kyangananyo ya mumbirionyo two transgender rule bone ndi ni butumite mugambi dani munene Maraga
na kinya Martha Koome kuria rais kubunja mbunge nionto niunite katiba onini ngwana ndinduranirite ronoru waikwa rwimbo rwa birthday rukina wanturene umenyeroni rokongwera myaka 15 ya katiba ya nthiguru ya Kenya katibera ya kurukira mwakene yongiriele na 10 rungu rwa wathani bwa Mwai Kibaki that the constitution set out in a schedule shall be the new constitution of Kenya. Kuya kwa katibe ne kwire na magoruku kathumba ya meya na kinya ya mwe ya koneka ya kayatabwe muno kuya kwa makaunti nyonto bomwe bonekete nindi kuguna Kenya bunene na njira kureto ritingu ya kwina po na baingi baikenero ntobo itebya ministry mwanya kithirikari nene kinyabyo byonekane ndi kunia bo ne kumania na nguimo kuma kithirikari nene chedira ikena makwa kithirikari chamatura madina ya redrite akionekane ndi kuyani na katibe kinyayo ni amwena unkumania na kinyako ne kaya murio yumunene kiri mu Kenya muno kumane ndike ugoti kenda kure ya kinyari tingwe badirikari nene na ya county amwena bu nikonekete mendikithia mwanya yakioneka kugeria kwa lola katibe mutungeria wa kiama kia Third Alliance kurokota na mbite kwithira nende akia na rendikithia kubwithia maugaruruku ki katibe untobureta punguza mzigo moro toyokie yoreko ni yeria Akenya ngarama. Also have people say that hii bill is going to merge counties. It is not true. When you look at the amendments to Article 201, Article 203, and Article 204, the word is emphasized as the basis of accelerating development. So we are even proposing the Ward Development Fund and to come with resources where you as an MCA can actually make decisions about certain development projects. Raila Amolo Odinga barekuatanira na rais wa kaiteneka Uhuru Muigai Kenyatta nibethire nende kinyabo baki ya amwe na kuyana rende kibyara Building Bridges Initiative irara yekene muno ya BBI yoneka kuringirwa ndebebo kadhani rais Uhuru na kinyamu tungiri wa kiama kia ODM nwe Raila Amolo Odinga na kinya siasa mwanya. We recommend the allocation of at least 30% of national revenue to support agriculture sector, including irrigation schemes and agricultural produce price support interventions to guarantee minimum prices. Badilisha hii katiba, ikikuja katiba mpya haizuii Uhuru Muigai Kenyatta kuchukua kiti. Mnampa kiti gani? Kiti gani? Ende bakuna nkoro kiriba ni ati BBI itaumbere kinyao kinyanoko ende ni awedhiru endhi yankunie maungo. Sijasikia even a single statement yenye navaidi maboys huko mtaa. Hawakuna kitu inaongelelea venye tasoti maboys wenye wanahaso kule down. Ile kitu wanabonga tu ni kumaintain viti za wadosi, kumaintain na kulinda mali ya wadosi. Bumwebo bravo ike katibe ni utira nende kuina kwa nania corona kinyakuru kiri ubichiche mwingi arambunge ni mweri chidrite ikioneka kuremwa ni kuingia watho bobo to transgender rule. Kendo tira bune bukarika mugambithania munene wa umbere nwe Chief Justice Maraga aumba kwethira nende akitara raiza na moria abunje mbunge bo ni kumania na mbunge kuremwa nende kuingia watho bobo to transgender rule. Bobo ikoneka kurema Akenya Margaret Toili, Eda Marete na Agnes Donji nibethire bagita akoti bakiendikithia nindi mbunge kwithire kibunja wa nontwetingetie wathobo ya ni amwe ya miguru erethirite nindi kulukairwa ni katiba ya nthiguru ya Kenya irakwa kaita yonekete ukathwa ni baingi na nindi ikungwaira miaka 15. Ni kumiro nwende mkutha ngikurikana kia kiuria kia toro bwari era tukutha tukiura kia no kenera katiba ya Kenya bure karika iteneka no kenera katiba ya Kenya bure karika iteneka 23578 niona mbera ni ndio mbika kwithiro etumaira otwa machokia kuina tukitha tukithoma ya mweki yayo ora tuitana mbere na ndeto chetu
ngene kuni atinende nja ya Weru TV iri na keba bone nyuma yomo wetu makinawo materi gutigwa ne mukuru kia Jumapili ya kiumia kithiru ni onto bone ndibyo bitumitia rutingwe ba Weru TV na Kinyauru FM kubili maromba kuboreria nja ya makina uroreta mubango yankatha chetu ki Weru TV na tutharimwe kimubango kana ki Weru FM rukiri kioge tongeretwe ni mugitangyo mbicha Pastor Eutychus Murori nje Weru TV netumite pole chiokire nje makena na kumuboreria kugenya Lawrence Kimathi royekene nibaingeta Kimathi yijawa arari mumenyeri wana bama wathi kichukuru irambiritie ya jawa Inda wakatonya ki rocket ugaitia somewhere iguru ri ndiguru ikathiurunkana ri ukona riuga uguketha wina rujo uketha wina uke you will be constant in time na iro Murungu auga I am now akwira ukathugania manto ja rujo ikiimbio kare anga why it's about now you enjoy the now we enjoy we can see each other the now we enjoy we can share love praise be to God tukethora twina makena na tukahakikisha ati njia yini kuendelea bubwea na babu of course bure aya aturi betu tuibuchokaria nkatho kinya no ntuboto wata weni ya Weru ntuba mubetu tumite kuraya na rakithie kira kingi kia Meru kweba umite kithia kira kingi account rengi na tweyana twanira no ntunabu kinya babu watu watiro weni na bwa twitikiria. I want to tell Makena that we are together with you and the whole family till the end. So tikaniria Makena. Right, na toke diranende tukiromba iranje na Murungombe kwithira aiborora kenkoro kinyoba inyaka iteneka tuthe tukinoka nini ende tuichokerane tuketha tukithona amantu yegi nchachamo kana mubango iranende thirikari ya county kwambiria rungu kana batanite na thirikari neyo chachama ng'ombe deni ya county ya Meru kethira gita kura inchokerete aronuru. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo remo nkama kana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town or Dubai with Bush Blazers Tours. For your chama or sacco, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Oh, yeah, yeah,
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanya ga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na Marija Nthiburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iboruguri kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Hotel, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. wase iko on kila game ina matter. Reconnect now. Dial star 423 hash. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujukane ba mweri jwa kenda ni bwetete na mbere ejawi igwatire kosi ekuku leo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato tauni ya Mutindwa. Kumenya manto nkoro kito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Kama nani? Nenda kama nani? Yes, ndio kwenye gendo bana. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndizi. Mbie kwende. Baro mimi wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwinkima ya layer premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa layer with flour.
Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujo nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Right, hano bano tubakudirete na mbere kuwatanira na watu kenda tuchizo na kikire ketunende kire ratudirete kira kidra kwikendo nokona yakaibatire ochinjo yikatiba kana kidano aniretwe kwedira kwa the constitution is suitable but its implementation by leaders violates the rule of law. Moses Kubai Kumagasio Ngondare ungaka katiba ya saini nzuri waligeuza mfumo wa masomo wenye ulikuwa na mambo mengi kubadilika ni tembes kutoka Karuru. Ungeno kedira kiwa Wero TV ni makosa sana kuwa kila rais akichaguliwa kazi yake ni kugeuza katiba. Tukodira areto Kirimi Beckham kumayokoma sivnongea kedira ikiwa katiba iko sawa kabisa ndio tukodira ikiwa areto kana kinyina arari yema moni aredrite yake aratoriti kedira no aniri katiba ya Kenya irani ndio kungura miaka 15 na mbetu ni 23578 nangira kunati dirikari ya county ya Meru watanite na dirikari nene Nyambiriti mubango yo chanchama ngambe ngirimana yaile ya 63 kenda kurona murimo yo foot and mouth kuringana na pangani ba mubango yo ni atinchacha mwene ndiga kinyirari ribabange yori moroto yo dirikari ya Kenya Kwanza yo bottom up economic transformation agenda kana beta tabarato kuirwa ni mudhuri muri ki kenda ukiriana kinyoka riaridi na rimibanini thirikari ya kaunti Meru bagwatanite thirikari nene ni bejete mubango jo tigira ati ni bochonja manyamo chonde nene kaunti Meru tikenda gutigira ikobekebanira na mirimo iria mono mo ikurumira nyomo mono chieria na chenyama tukuromba rekeri nonto bwathi neu yarona ruende tuketha tuke do bwithia au nyumene ende tuketana mbere ni ati ura wari mugambe thani munene David Maraga na kwendekithia ndi minister gima bomwiri adendo ale guchunkuno yogurembe cha mubango yogima yosha Maraga ariwa duale na ugete ati chibitari chia rungu chionde nende ninge ende gutie nende becha chia shani koneka ikiora nende duale ariwa duale na mabisa bangi bashani babatire kwidira bakibudha ruo chunkoni na umabubungo nende bwidire bokemenyeka Anthony Kathenya na ripoti Kialilia ndikibante twa muja Nairobi ulwali jaji munene David Maraga ni umilitina kulenkia meakurwa na nguku mia EACC kuthithio sonko ni kire wamba bwambese ja muingi bule bugwete tukuthithika kiri mubango wa merimo tungata bwa mwilo wa SHA. Maraga akiuga mekarika mala monekanite kiri ntukuji tukite ta mitambo ya SHA kuingwa nikionanile kinene kiawe kinai na wamba bwambese ja muingi bule budhithi na mbele kiri mubango jwa SHA. The Ministry of Health alongside professional regulatory bodies must be fully accountable for the unchecked loads under their watch. Those who have colluded to defraud Kenyans must also face the full force of the law. Monies lost must be recovered and those responsible must be prosecuted and not protected. In the circumstances, we call upon EACC to carry out investigations and prosecute all those involved. Kulingana na Maraga, ikalikalile jitakagita kalia kuidhuru itotu kwamba kuidhuru milioni jambesa jidhiri tuikinenkani na kili dhibitali teo gwetukira mubango jwa SHA kiona nilikia wamba bunene bwambese jia mwingi. Only yesterday, the Kenya Social Health Authority's website went dark. The Kenya Master Facility Registry also vanished. This is not only a cover-up of heinous crimes against Kenyans,
but also a gross breach of Kenyans' constitutional rights, as these are sites that keep and verify government records on hospitals and healthcare centers. David Maraga aitho kagitaga kana ulitie kia measha kwelithia mbele ya Kenya mungano wa mbesa ile bamukirite kumage ya Kenya amwe na mbesa ile bunge yombete kwithirwe kinenkanira kire mubango jo. This information must be made public. Every Kenyan has the right to know how their money is spent and who is accountable when it is stolen. Prior to this, the Cabinet Secretary for Health had indicated to Kenyans that the ghost facilities were closed in May, yet there is evidence that they continued to receive public funds in June, July and August. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Lakini kuna tiku ni kimwe kianto baindi babo yanige kinyeti nturene ya muyo nje gembe centro nyuma ya kwa iromba rianje mwe iretura ukene akabubani ndi bakinyete nje na kwambiri ya kubakira nyumba kenda kubarita kagandene karabedrite baitura atabroto ni Nicholas Chibari. Kuma meankini au kanyuma nyuma ya urungamiri bobweru kiu Inune onyomba ya amuthaka andevendi imiriti wa mukuru Isaka na Teresia bara akuga ati aina na badatu bonde baina thina acha mwiri bai tu badatu na ndebendi atumba kinya wita we airia na thokone ona karia acia na ninki thukumera baba ngibe mucii ndete thina na ndabindo na ngase kinya ongo mwetheria ni nairu na ndacia mbiacio mwandi kinya cibitare kaginya woga kanyumba kinya ati ona kinya kwa gurara na ndevendi bakomenyana na watu mochore na mutuma antoethinkia ura ni gavana County ya Meru igitadira mutuma ari askari egwa prison ende na muririkanite na kuja kumwakira anyumba iregwa kwa muji kwao ndikende thinambe na kumutetheria kuona abantu ega akomama nontu aratwire kumama kanyumba gatari kega kwa mauro thine thiri miaka o 10 alafu kumaru to irio tudaira indareke na kuya witakangetha na twetha twamiana na ngavanora arampa stu simbinge cia gutango ya gu ari askaro prison na thai are kwa ngavana na andikanire na mwana mbogera nyumba na nye sibitari na mbigetie na thomete muitha atambige sibitari ngetha gutamburu kugenda ndungama mauru yakwa ende nkomusogere nkatho ngavana no ntoa wendo bona na brombe ndete mwana uitwa Ndavinda ambapo asiaro wake umba weta lakini kwa bahati mbaya mulimu ya mwatire mauru ya ikutha aremani gwita na ngavana mutuma ethiritwa ai mucoroke na endera mutuma onere thine Ndavinda nio amwariria amenyana ate akari na mwirire na mauru ya lumira kwenda wikunjau na ruana endo cibitari arantuma ndamwende cibitari na tu process inu yo weta cibitari na tariki 17 rengendire titekenda tamburuka mauru omba koroma na itana mauru yake ne Ndavinda na uri ngabana ni thine kwingenio amwira ate kiraro ate kokoria kanyumba ka kuona au kate murango kanyumba kaikwekite niko Ndavinda arara rira ngabana wetu arikirie kumea mantu a mwana o mwanka thaino kuona nyuma ao nyumba ne kubwethwa ao kwena lori icio tura maia na muthanga na kinya simiti ningo bwera ibo bwa sana no ntobo kinya boto ma mwitho ngubocogeria nkatho itana mbere murungu no ugiria no wika imani bibia ninkuibwa sana acia ntero na kinya bia kura biomwa ndiona na ngasi kinya kanyumba gagarara kuma kandharo mwiyo gembe centro Peter Nicholas Chabare. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Na murugamiri wa kiwanda kia mayani kia Kiego yariwa ni bamenyete njerenjero na nja ya gukiria kiwanda kiwerio wendia na kinya urutingwe buboya rwankuluki ni bamenyete njerenjero chia kuthia mayani yao na kune ndiko yekira goro yariwa ni watimbaru ni arimi ba kiwanda kieba kiuga utungeria bubwero ukethira ni ndebo ibatithira kia na njerenene.
kuma meankeni au kanyuma nyuma ya urungamiri bobweru kiwanda kya majani gya Kiegoi kiria kiri gicune kya ubunge kya Igembe South nikionanitie gukura bonene na gitumi kimwe kiria gikonania book kuringana murungamiri Daniel Kanja ni mantu nejegie biashara. Wakati tuliingia 2021 Kiegoi tulikuwa number 28 out of 70 factories kwa KTDA. The following year ika improve tukakuja number 18 kwa KTDA factories 70. 2023 tuka improve ikakuwa number 10 out of the 70 factories. The following year tukakuwa number 8 out of the 70 factories. Then the current year we are still number 8 out of the 70 factories. That one is a great movement and a huge leap forward ambayo inaonyesha kwamba Kiegoi imeimprove kwa maneno ya quality. Untu na bubombekene kumwe na arimi kwe wakanya kauge bwao bawatanite na arungamiri utongiri ne bamukaririgiti Baptista Muleki Kanyaru. Baritete ngoe ndongi muno kere arimi ba Kiegoi factory na Igembe factory no ntomeagera yare mbere batwe twethero twena directors beto batatu litera ngoe boboya na directors baure bakika mechemani betera batweterete polisi ekeya kora aremi ote ngabyo batwararie mechemani bibia polisi ya na bundoki na tutore aremi twakamata maija na tugeya twetayare buambu lakini tutagwa rege bwana Muleke na management tongere tugwana kanja na nora bautwira au tutirite kibiashara tutithugi mwe kwa mwaka yutu ara selling this in dollar mantu wetu no tubutu bwete quality boya katithuga kwa hivyo arimi beto kwa hivyo bena weregero mantu wetu ya mwaka yu bonus tutithuga no atongeri betu batwira na ibu onto tugwature atongeri batwe ba ibanda tukuibwa sana no tugwa mbondi yetu kolomande ikoni bwetu ete atumbrifu nara tukinyite nara twitite. Wakati board iliingia mpya ya KTDA waliangalia mikakati gani wataweka ya kuimprove prices. Wakaweka kitu inaitwa reserve price ndio bei inuke juu. Na from 2021 kuna factories cha yao ilishindwa kuuza. Haikuwa inauza, inabaki, unaona imebaki mwezi moja, imebaki mwaka moja, imebaki miaka mbili as stocks. Fortunately and as evidence that our quality is good. Kiegoi Tea Factory, the stocks that we have at any one time inakuwaga ya miezi mbili peke yake. Any tea that is older than miezi mbili already imeuza na imekuwa pesa. Dennis Mugendi, Weru TV, kiwande ni kia majani ya Kiegoi, wadi ni ya Kiegoi ya Ntobochio, Igembe South, County ya Meru. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Akiona nalotoro kabere thirikari ya kaunti ya Meru atanete na thirikari nene ni ambirite nene mubango yo chanchama ng'ambe ngirima na yeli ya 60 na inyanya kenda kurona murimo ya foot and mouth kuringana na bangani aba mubango yo ni ati chichamone ndega kinyirari dibaba inge yuri moroto ya thirikari ya Kenya Kwanza ya bottom up economic transformation na agenda kana beta tabara tukwirwa ni muthiri murioki kenda gukiria na kinyokari ya rethi na arimi banini. Thirikari ya kaunti Meru bagwatanite thirikari nene ni bejete mubango jo tigira ati ni bo choncha banyomo chonde nene kaunti Meru nikenda gutigira ikobeke banira na mirimo iria mono mo ikurumira nyomo mono cheria na chenyama na wetu itotimanite na administrators betu bonde ba sub county administrator or administrators among administrators by national government ACCs na DCC tuite ku with their preparation here sensitize kana ku prepare in advance on to vaccination kancha chamore ite ku kwa carried out county government Meru collaborating na national government on to murimo iro ita foot and mouth na tukomba kuikira mitaratara yondere kuendekana na mikakati yondere kuendekana na ready ku launch that
foot and mouth vaccination, mass foot and mouth vaccination program. Indi nandi tukamunta ng'ombe chionde ile gwitwa mass vaccination. Ng'ombe chionde ile register na arimi bara bari register te ng'ombe chiao tukabatetheria nontu bwangatonero iji turetete. Ng'ombe chietu inkurukia engirimana yana. Chandere chionka ni ingirimana ile 30. Ng'ombe yu ni kuruteria rina wathi ambao pande ito kama Meru litangirimana kenda. Na mwaka tueneria ringi tumba rina value ya 20 billion. Na toke autuika kutuena mirimo yeu ria reto Meru iterithiria twatuka twarendia ome riteona market ukatuguthe ria no gacha urikia bakiwa mbango juju tukatetheria kuthira mirimo eji ira utuma kagita kamwe murumya kethwa kiona thara. And we have a total of almost 268,000 animals registered in the system that we call Kiamis, and therefore we are targeting the entire 268,000 animals for vaccination. Sababu mkulima mmoja akivaccinate zake na mwingine abaki, hatutaweza kufaulu. Neromba nandi nikiranimi betho bakia mugera mbangu juju nikenda nyomo chio chomba kutochitetheka to kinyana torene to kinyake mifugo yenu please tukromba cooperation tukromba tulitangu turi amwe tangu na administrators betu both wa national government na county government kenda tuhakikisha murimo yoyo kuthira complete. Tunaomba wakulima wote waweze kujitokeza mahali wataelekezwa ili waweze kuhakikisha wanyama wote sana sana wale ambao ni ng'ombe wameweza kupata hii chanjo na waweze increase value ya mifugo yao. Muthuri Murioki, Oro TV, Muthuri wa Kangangi. Right, no tukudare karakatanta kenda to cheto ndiki kire keto antumanya manyano bedrite bagita nambere otuma monio K2 3578 kwa kweto Godfrey Murioki aliwa komanda mbere aliwa bunge aibabweri gutethia mwananchi na njira chonde ongati kwa akiwa ritore yake kana nara umete ndi aliwa poor implementation bua maybe ni kuringana bra katiba idhirite gita nambere ko ritirwangwe kana nyakwa implemented. Wengine wakidhira ikiwa makosa ni kuwa katiba ya Kenya haifuatiliwi na serikali. Kinyawa tidhiritia ikiwa rieto, wengine wakidhira ikiwa constitution is okay, the implementation is the problem. Aretwa Moses Kumanterechia Gasiongo. Iyo maoni tambeta kwedhira yeto kinyaila na kidhira ngita noitire nambere wetu mamoni kadho makendeto chaveru daidhato no de twekara katanta kindeto chetu moneto madithia ukari Maureen kirimi and get of Phineas Imana.